Gdje si tu? Sad nam pokažem ako možete doći ovdje u kupatilu, pošto sam ostavio preparata. Znači, pošto imate, kažem, enormnu količinu buba, znači uvijek se svakom klijentu ostavlja znači ova spredica koja ima osigurač u sebi, znači okretanjem na desno. Imate ovaj, kako se zove, znači onaj ubrizgavajući mlaz i okretanje na desno, opet imate onaj raspršujući mlaz, ali kod starih osoba se zaključava na off. Tako da oni to ne bi mogli, mislim, gutati šta raditi. Tako da ja stavljam na zaključeno off, to je zbog dece i tako dalje, a ovo je za brisanje podova, s kojim malo prebrišite podove za jednog 5 do 7 dana, znači 1 do 2 puta mjesečno, ili to sipati ovdje ako se bude bilo šta pojavljivalo. Po utrošku preparata, ako se bude bilo šta pojavljivalo, pozvaćete, ako se ništa ne pojavlja, čuvati preparat znanih 6 mjeseci. Sve što radite sa hemijom, radite po zalasku sunca, pre nego što odete na spavanju, ugasite svetlo, isključite grejna tela i to je to. On skida i bubašlobe, bubarose, mrave, komarce, mušice, moci itd. Radne površine najnormalnije brisati u kuhinji za jedno par sati. Pošto imate enormnu količinu buba, znači na jednom malom mjestu, moj savjet je da malo rastvorom sode, bikarbone, sve ovo malo obrišite. Znači prvo ćete osušiti kad se sve ovo usisati ili skupiti ove mrtve bubetine i nakon toga malo rastvorom sode, bikarbone, par kesi na pola litra blago zagrljene vode, dobro preći, čime sodom bukvalno skidate sve ono što ostaje za njim od nečistoća, prljavština, zagađenih, kontaminiranih površina i tako dalje. Ovo što vidite će popadati, već je nekih 70-80% palo u prvih 10 minuta. Za nekih pola sata, eto, možete očekivati 99% ginuća. Ali za jedno 5 do 7 dana planirajte da izađu one male, takozvane bebice, odnosno nimfice iz sudomašina, staklene izolacijone lune u šporetu, elektroinstalacije i tako dalje, pa ćete imati hemiju pa ćete malo doprskavati. Znači to važi pravilo 1-2 puta mjesečno, nakon toga u principu ne mora, ali s obzirom da je cijela zgrada kontaminirana, morate malo po tom pitanju s predsjednikom kućnog savjeta vidjeti. Ako nemaju razumevanje ili je nemoguće naći takozvani zajednički jezik, morat ćete održavati nivo koncentracije s preparatom. Ja ne mogu dati, kažem, neku 6-mjesečnu garanciju, s obzirom na ovo što sam vidio, imate $2 u ceni. Jer jedno je dati garanciju na standardne uslove, a drugo je dati, mislim, garanciju na 600 bubarusa na 2 kvadratna metra. Tako da je to mislim što mogu pravom. Ali sam napravio preparat, mislim, hemija je tako urađena da vama ništa ne može biti, ali s druge strane očekujte ganuće narednih sat vremena. I zbog vašeg, kažemo, vašeg ukućana koji su baš onako stari, napravljena takva hemija, da oni mogu slobodno biti unutra, ali ćete morati, kažem, malo doprskavati kasnije ili brisati podove s vremena na vreme. Uradit ćemo sad i ovu sobu dok ste tu i to je to.
Ugasite svetlo ovde da bi što više u mraku izlazili, jedno sat i po vremena, možete staviti prozore, ali ugasiti svetla i to je to. Jer ovo mislim baš ekstremna situacija, vidite, znači ovo je zapaćeno, pa sigurno par meseci, bukvalno niko nije održava. A to se, mislim, to je dokaz zato što ljudi... nekim kredama, ali jedino, mislim, postupak bubarusa se rešava kontaktnom hemijom. Znači, možete vi stavljati i rejdove, prskati i tako dalje, a od toga nema ništa. Ali mislim, mi zbog mačka nešto, mi smo više smo pokušavali fizički, eto tako, mehanički, pa krede i tako dalje. Ali sad kad smo vidjeli da više nema Boga, nismo našli... Pa evo vidite koliko su vam krede bile uspešne, pogledajte ovo. Ma ništa. A vi ste to sigurno par meseci se s time jurili. Vidite, mislim, sa hemijom šta je učinak, šta je namenska hemija urade. Znači, za 15 minuta je sve završeno. A to je ono problem ljudi koji jednostavno, kao šta ću ja da zovem nekoga kad mogu ja to sam da rešim. Evo kako ste sami rešili. Tako da dok nismo našli kome ćemo mačku da damo za ovo vreme. Ovo će trajati, kažem, jedno, možda pola sata će trajati ovo, da kažem, lelujanje ovih, kažem, bubetina, nakon toga će 99% maltene biti dole na zemlji. Vaše samo da uzmete usisivača i da ih dobro, kažem, usisate. I zato se preporučuje da, kažem, psi i mačke ne budu ovde barem jedno par sati. Ne toliko što je preparat neškodljiv, zato što imate toliko količinu buba koja je puna virusa i bakterija u sebi. Da, i mačka se liže. I mačka se liže. Da, ovdje se ližu, pa nam je u stvari to nam je bilo najgore, nismo znali što ćemo. Evo, već je došlo duginuće, vidite, ovo već sve uginuto. Vidite kako reaguje, ovo je već okrenuto, vidite da ne beže. Što je, mislim, generalno prva potvrda efektivnosti preparata. Ne nosite masku, tako da mislim da nije bio problem. Ljudi se plaše da je to ne znam šta i tako dalje. Tako da smo ovo sad uradili da bi vam dokazao da ste tako reći potpuno bezopasni. Pogledajte i ovdje, ali ovo će trajati. Vidite, znači sve onda gde sam prskao počinju da izlaze, što je i dobro. Jer ako ne izlaze, znači da posao nije urađen. Znači moraju da izlaze nakon pola sata. Sat vremena najkasnije. Jeste ovdje ovu harmoniku? Jeste, sve sam to uradio ovdje, normalno, mislim, tolika je količina buba po kvadratnom metru da ja ne mogu ništa vam reći na dugoročnije staze, osim da budete strpljivi i da malo radite do prskavanja. Evo vidite, ovo je već pri uginuću. Znači, jednim dolaskom su u principu rešavam, pa možete imati par stotina buba. To je ono što ljudi ne shvataju. A da niste pozvali službu za dezinsekciju, odnosno nas niste pozvali, vi biste se s njima od 600 koji imate, ubili bih 50, nešto malo s rajdom 50 i na kraju shvatili da se samo gubili vremena. To je to. Tako da je to popričati sa predsjednikom kućnog savjeta da vidite što se tiče te neke grupne dezinsekcije. Da. To je buba švaba, evo vidite. I buba švaba je bila zaglavljena tu. Pogledajte. Znači, bukvalno ste imali buba švabe, ne samo bubarus, vidite. To što je velika, to je zato što je dobro nahranjena od izmeta golfa, koji su s polja. Tako da, tek sad kad se isprska, vidite ono čemu sam pričao na početku razgovora pre nego sam došao. Kad ih je vidjela kojih ima. A problem je u tome, sad ću vam reći, znači ljudi izbegavaju da prskaju zato što misle da je to nešto štetno, otrovno i tako dalje. Svaki jedan bubarus unutra ima 10-ak virusa i bakterija, među prvima je Escherichia coli. Znači svaki jedan bubarus je 3 puta kontaminirani od bilo kog preparata koji se koristi. Ali to ljudi ne shvataju. Ljudi će radije živjeti s bubama i udisati sve te viruse i bakterije, kako indirektno putem vazduha, odnosno anaerobno, ili direktno putem izmeta koje ostavljaju u kuhinji, koji oni... Da, ali to je to, znači dobila je dozu, tako da je to. Vi u suštini sve to jedete, sve su to jeli, njihove izmete, njihove bakterije, tako dalje, i tako dalje. I onda kažu nešto me boli stomak, ne znam šta je. Nešto mi nije dobro, nešto mi se povraća, nešto sam malaksao, i tako dalje, i tako dalje. I tek kad se isprska, vidite šta je, već je nastupilo uginuće za ovih 10-ak minuta kako smo vodili razgovore, u suštini već smo došli do nekih 80-90% uginuća. Onih 99,9% morate sačekati jedno par sati, ali u narednih, da kažem, 6 do 12 sati malo ne sve završeno. Tako da je to. Znači, ovo je rastvor pripremljen. Da, ovo je pripremljeno, s tim što ima zaštitu ovde, znači okrenut ćete ventila. I moj savjet je, pošto se radi o starim dementivnim osobama, da ovdje držite negdje na visini gde oni ne mogu prihvatiti. To je to za sada. A ovo za sodu, kako ste rekli? Za soda, pa može, ovo je soda bikarbona, znači već imate pripremljeno, što je dobro.
Znači, otprilike 2 kašike, to vam je 50 grama, stavite u pola litra ili litar blago zagrane vode, prebrišete podovi ili radne površine. Ne sada, nakon posisavanja svih onih bubetina. Ovo je znači pripremljeno. To je to. Ovdje ste imali 2 prelaza, znači tako da imat ćete neku 250-300 dinara doplati, tako da znate. Koliko god treba, Nije samo problem. vi Jer ovdje su trebajte. bile 2 pumpe, znači ovdje nije bila jedna pumpa. Ma ništa, ako treba i treća, nije problem, znate, samo da ih... Samo da ih Ja obično jednu pumpu, to je neki 5,5-6 litra, završim stan od 60-70 kvadrata, ovdje sam morao 2 puta da se vraćam. A dobro. Da bih bio siguran da je to to. Jer da nisam uradio ovaj drugi prelaz, pitanje koliko bi došlo duge nuće s obzirom na količinu koju ste ih imali. Ormari su vam urađeni. Ako treba i treći, samo radi. Znaš što treba? To je to.